mono mbabwate esukari kurwasa chi company au obusi bw'ingano amavuta y'ikinyoni kurwasa chi company au amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo mkonya bali chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM ayuali ayichi size au nabego ni chirangi au mkonya bali black sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbamwa tobokoreri omu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbamwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agerera rero wikumbolera ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Ouru complex eyuerange namagacho Safaricom wigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena credit bank ime yomuchiwo songo bakere simgwe transit number chabo 0111 161 500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Angu yakira omuntu nigiye gucakira segete cinga kicinde nabo ogucakira aiga kibesa ekaro cyakire kubaganwa okugenderera nigo gukubwatia ucakira egyasaleka mu gucia sekende cindoto nigo cikoira umulyoye hasumukya okirarituko wetera aseke kuri kirege korari bagacinga kyabande bakorora emicando nigo bawe kumburira obunda wetera se cinjira kitanya kororekana wetera abantu abo bakoreta amagendero asokubeka cingiye karucekerero nanene kwenekya oburindi bu ankyo koreta amunchirure na kuira omwando we egika na wetera cindoto asubuye bwa ankyo tuichanira obwale guse cingaki okwegendererya kera ebiro nigogo konyora enchira yukoira nanka na obunchiri obo ekero bugotara nigo bukubainura bonsi abo bale inchira Mwalimu National prosperity for all forever. Chitariki nibere homo tienye no yogata na kabiro mwakano yuwe chirwe merongevere na isan na mumanchumo ligereli de no kwege nambi yorando siya sole na kukwanire abwego kwarigane kwanyora mangana magia ye kiunga chinsebere chiabo no butiko liderane Cyrus Nyakunde asense muyimenyerero igare Wilson Makoliti tangani anegati ali kwarigane tia sinchira yowe Gerpa que twanyora mapema twamio katoika twanyora umuriro gwasoka kuruguru igore n'abana baito barenga imoyo monarore twanatema gasoka taumiete Eskuru ya secondary ya St Joseph Sibobaracho yego toka nyalibali chache nigo yabwata umuriro butiko bugokera rero heki kyayo cyakinkera manyikana. So recently we had here a seminar on cancer prevention, research and management, which we had the pleasure of hosting many experts in the field. Wanyagitali nigo baimirana se University ya Kisii asokuru bosemi igoro yoburwaire bwa cancer. So ntoka comment ibiroge ibiro korwa se birogo binde mbake birogo binde go chigole binge korwabu ntotagete konyora omugabana o UDA ase county ya Kisii ntotagete konyora omo senator korwa sikiama kya UDA ase county ya Kisii na abanda abange including women rep ekiama kya UDA kwaniki guchikobeka abarwanire birogo byonsi asorobongorwa gusi. Karibu humanjumo ligelia go chake kiunga chinsebire ni gabanya nyimbo wachakiro botuki kubwatikana nayo korwa hase nyumba yoborara se skuru ya secondary ya St Joseph Sibobaracho
ime ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii yabwatwo omorero botuko bogokera rero na gusaria nyinibe nyinge ukwanekerekio ni kobono bwaene kibuno nditeyo naraka gutigerwa chingoma kubwatikana n'omorero uyu asibone bikaro byabekwa nabo batani kumanya ekikyayo chakya muri kito Daniel Ontiri orobotirwa sinchira yobwikira ababwatani au hasi skuru ya secondary ya St. Joseph Baracho imeye county ya Kisii ikubagenderete kubalira hasale nene magega y'omurero gwateka butuko bukerero hasi nsemiga y'uburaro kwerera abarukiwa bange gosirieniwe yabo nebirariro korengana na kirori umuriro iga nigo chaka ng'echinsa 11 nenusu chemambia ya rero ekyo kyabairira kuimuki gitambukiro gyo kurangiria abo bisa bukulimi umuriro kurwase county ya Kisii asabobe nonye nabo botatiga moroki wonde bwense ne chingoma igari pati twanyora mapema twamiyo katoika twanyora umuriro igosoka kuruguru igori n'abana baito barenga imoyo monarore ngona tema basoka taumieti lakini abande kwenye majiri wichi ona rende bintu bya serikali ai abantu baito barumbia bali Ivon Nyaboke no mobisa bukulimi umuriro kurwase county ya Kisii yogokera kubwaterana kwenekigwa chinga kyecho kwirira umuriro yo kulimigwa aso bwango nyotararanda gochase birasi ne cyabisi ekirembarabare yarenge saa 11:40 na litwata information twatumia 6 minutes wikagaiga twalimira umuriro twatumia 23 minutes kulimia umuriro twakonde nire umuriro kerege ndombi yakere school ya the community the school and Kisii county government so tuikanye ndakiyete batumusikana umubasokano iga nigwerera amasomo ase skuru iga gotenena mubasokano kwerera abarukigwa kubwatukwa gochenka na korengana na Father Morris Mokaya uyoro munyakerego we board ase skuru iga mbali no gosemeria buno botuki mbochikwango igwa nabo bisa bobotuki bobosalia DCI elikomanya ekirero umuriro iga ase nanye nabo abuli onde bwense bwatomoyo bugwancha nabarai wesokia gokonya gosira abarukigwa baiga chinga kechicho abarai au nigo barure ngore yabo kubwatakana na saliga y'umuriro ase mitandao bakoragwa n'umujumbe w'ensimiga umuzike Zairi Janda uyo wetera ase page yae y'umutandao wa Facebook obolire ababwatani ase nsemiyo ko bano botoherero chinga ke gakorekyo kegendrete gutukwa nkurubaterega seni kyagatembe kurega ase skuru ya secondary ya St. Joseph Baracho imeye wodi Barache bunge Nyaribari chache county ya Kisii Letara nengoro kwa Daniel Ontiri bia muno mulikito Daniel Ontiri ha soroboturu asetaro yalinda mwananchi imeye kaunti ya Kisii amona Nyamira abuli tukulia nkioni go mujumbo kitoto chache South Muskantoni kabagende aliganiro mugusieli ko aligani haba bwatani bekyombekyo ukwanekere kioni go aboliri korali omurembe na kugikelia habalene berobuli yogo chikoreta chibura buru. Kesho tuko na wageni wengi hapa kwetu Kisii, wanatutembelea Kisii na Nyamira County. Na kesho tunaanza na mkutano wa hadhara wa kuwachangia kina mama ambao ni wajane na vikundi vya kina mama kule Mosocho ambao tutaanza mwendo wa saa 4 na tumalize kama saa 6 hivi. Kutoka hapo tutakuja hapa Kisii Town tuweze kuzungumza mkutano wa hadhara public rally ambao tutafanyia hapa Kisii Town, na tunaomba wananchi wajitokeze kwa wingi na najua mtajitokeza kwa wingi. Tukitoka hapo tutaelekea kule Keroka, lakini kabla kufika Keroka tutasimama Keumbu kidogo ili viongozi wale ambao tunakuja nao waweze kuwahutubia kwa muda mfupi Keumbu, ndio tuende Keroka tena tufanye mkutano mwingine. Tutakuwa na viongozi wakubwa katika nchi hii kama seneta wetu Richard Onyonka ndiye atakuwa kiongozi wa hii delegation, viongozi wengine, kwa sababu sisi kazi yetu ni kulinda mwananchi na kuleta Wakenya pamoja. Kwa hivyo tunaomba wale ambao wanafikiria kuleta vurugu wasijaribu, na tunaambia wazazi tafadhali zungumza na watoto wenu wasije wakajiingiza kwa shida. Tuko na security ya kutosha yetu na pia ile ya serikali, na we'll ensure that the event goes on very well and peacefully. Unanchira yamo yo kwena na magiri na boigo kurwani uburoiru bwa kansa igabanya gitali nene me ye county ya Kisii haubare no bumanyi bwo buroiru bwo
batwara hageikaro hase University ya Kisii aso batwa gwakukwanira hobosemia nabo igo gokorwa hobosemi guchasa bananchi igoro yo borwairobwo wenia ne chinchira chinde nabo igo korwali endwaliye Maurikito Diponi Asanya arobotura senchira yoboikira. Oburwaire bwa kansa imeyense ya Kenya nigo bwabeire ekiranya kenene asa matuka yaiga. Serikali ya kaunti ya Kisii bakubwatirana ne University ya Kisii nababwatani bande ao nigo baumirana asogusanga emirobelio yokorwania nabo igokorwaria oburwaire boiga. My name is Professor Frederick Wanyama. I'm Deputy Vice Chancellor in charge of academic research and student affairs at Kisii University. And we are here this morning to talk about a seminar on cancer that we held in this university recently, about 2 days ago. Kisii University is establishing a niche in the area of cancer research and management. And we are partnering with the county government. Dr. Bahati ngati y'abanyagitari bari no bubanyi obonene igoro y'uburiro boiga bwa kansa obwo atebire nga nigo okobweni wakwaye kole kwirigori rinene. Actually access to cancer treatment. Yes, we know that we have made progress in terms of diagnostics. Now we have patients getting biopsies and imaging being done in the county. But as it is now, advanced tests such as immunohistochemistry have to be sought outside the county. This is an important test to help us as oncologists to know what type of treatment to be able to give patients, because we know treatment of cancer now has advanced to actually offer targeted how to improve the experience of cancer patients. As treatment is increasing, we're also getting many patients surviving from cancer. And we need to then make the experience better so that we reduce stigma in the societies wherever they come from. Kurose byombe ao byabanyagitari nigo bateba ilio gusanga obumanyi nabo igo konyora amaigilio igoro y'uburiro boiga. We are currently engaging various stakeholders and organizing seminars, workshops and meetings to discuss the same. And so recently we had here a seminar on cancer prevention, research and management, which we had the pleasure of hosting many experts in the field. Oncology can be offered outside the mainstream level 6 TRH or Nairobi, so it can also be treated out here, and we know that there is a huge cancer center coming up, which should be opened at the end of this year. So this is a very welcome move. It came at the right time. Yokonyora obogwenia asobwange nigo bagokiri gitambukiro yokwaga Jogwe Cancer Center imeye county ya Kisii unechire ya mo yogochia kororobia na koleta obokorori oboiga ange. Affordability of treatment such as chemotherapy and radiotherapy. SHA has really impacted the access to treatment by increasing the amount allocated for chemotherapy. Yes, this has changed how cancer is treated, but still patients have to reach out of pocket to access treatment. Sometimes we have patients who are not able to afford treatment for whatever reason. Sometimes they're not even able to access care in other parts of the country. Ripoti hili kitaseni kia Gatembe kutoka University ya Kisii ili ni gonkoro kwa Dipon Asanya. Bia muno Maurikito Diponi Asanya hasoroboti uru. Omo administrator w'ikiama kia UDA sorongoro wa gusiasili takale bundieki. Itiko rero nigakwanira chinkumi chigendete ime ya gusibune kiama kia UDA. Tikirigo chia ko ruama baka y'abantu kuranira ebirogo byonsi asengencho yobwamo bwa serikali ya broad-based. Ega nigatebune kiama ekyo kia UDA. Igo kera chie kubeka boroniriri hase ebirogo byonsi ime ya gusi korwa somo gavana. Wikase habo MCA na koboli bali bakoliga ebirogo kwerobeli heli kwelikia.
Caleb Ondieki nche no mu administrator we kiama kia UDA ga Gusii rero igona acha nkwane na abagusi ba minto abana chama bane ba UDA elinde mbate ya mangana abera atatu sababu abange babo banga approachiri bankwaneire bakombolinga mbate to kobolie ibirogo awo kuru kiama gitu kia UDA kuru MCA kuru MCA obo jumbe obo governor obo senator lakini ndende banyolre concerning UDA inga yamuire nga bono broad based to bate ko Gusii ntoko beka bantu bande birogo tokore zoning ntagete ko batebiga nga as a party ntora ikase to gukwanira nga ntutagete nga bono nturi ko beka monto kerogo kende gionsi yako ero mwaka 2022 etuarenga opposition lakini Gusii iga se Kisii county we are able ko beka abantu bonse pie birogo ko MCA obo governor na gochigoro so ntaita ko batebye nga abantu ba minto bali boko lye birogo ao kurwa se kiama geto kya UDA tintageti mutwale bonde bwensi yakogera as a party intotagete toire birogo ebinge gekogera antunintu single majority party ebwate birogo ebinge gusiga byo bojumbe so ntoka comment birogo ebiro kurwa se birogo binde mbake birogo binde go chigole binge kurwabu ntotagete konyoro mugabana o UDA ase county ya Kisii ndotagete konyoro mo senator kurwa sikiama kia UDA se county ya Kisii na abanda abange including women rep wanonko basabanga enga kiyeiga inwe bange join ekiama ligie birogo motete ko ligia so that ne ichigo ikenga kinga to igwane kwanyora nga to ko igwana tora strong party tali to ko igwana tabu ati bantu bakoligie birogo ense yeiga ebyama binde byonsi emu yae no kolio borai so ekiama gitu kia UDA igonkweni kare jinga ntora ikirase to goteba nga bono ntoliko beka kerogo ase montogete ntoliko beka chama itoliko beka kerogo geita ase obogavana so bo senator so far itaite kiama gitu kebe strong because Gusii iga UDA nere more popular than ebyama binde so egegoteba kana nga kiama gitu ngekobeka monta asegete eyuntete ko batebinga obuno bokora nande ntora ikiraiga as a party so we are planning to have ebiongozi koru chinsamo chonsi picha Gusii bakobuli birogo bya UDA go chakiranse go chigoro so ngo batebinga genderera inu nchua so bonge to isaranse toro si party yaito elinde to iro borai wa Gusii iga Mujumbe webunge ya West Mugirango Muske Steven Mugaka ni garuro kubolia gochia somo nyakirgo we komiti eliyeteneta mangana yoburende waime Committee of Administration and Internal Security aso kubwatokoro botigoro yepima yobugweni yabo bisabe chichera ukona samanga chiye bunge nene umubasolero Muske Mugaka igateruna no nyabo bisabo bagendete okole mirimo yabo aso kwerwa nigo bagendete okole mirimo yo asa mazingira aramabe. To make a request for a statement regarding provision of comprehensive medical insurance cover for retired prison officers. Honorable Speaker, pursuant to the provisions of Standing Order number 44-2C, I rise to request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Administration and Internal Security regarding the provision of comprehensive medical insurance cover for retired prison officers. Honorable Speaker, prison officers dedicate their productive years to service and to protect the nation under demanding and often high-risk conditions. These services significantly contributes to the maintenance of law and order, rehabilitation of offenders, and the overall scrutiny of our overall security of our country. Despite their invaluable contribution, many retired prison officers face immense challenges in accessing affordable and quality health care upon retirement. Currently, Mr. Speaker, retired prison officers are excluded from comprehensive medical insurance scheme. As a result, many of them, together with their dependents, struggle to access essential healthcare services, thereby exposing them to financial hardship
and compromising their dignity as well as well-being. This situation, Mr. Speaker, is concerning given the nature of prison service. Abasani go basegeture kwigwatirani n'ekikosi kya maboko bunenjere ya moyo kwenye rubumanyi elikwagendereria aniga gocha chinga kyabasaya aho bagendete kwigwatani ase kiskuru cyo Burundi ime ye county ya Nyamiro muroberi ogosirwa ne serikali yo kubwatirana nebengi ya KCB ukona korwa se skuru yo Burundi ye litongo ime ye gwadi yagesimo mu bisa korwa se county Nyamira Nixon yora okolikiwa kwa barukiwa bonigo asingirira buna obaitambura roro kwenyorera obumanyi bw'ekikosi kya maboko muri kitopol kapukara naroboturwa sinjira yobwikira ubunenjere ya moyo gusiria obwebya sebinyoro ubutumiki bwa malego yo gutinde gati yo bosalya bonde nigabasaba bagenda takaba bagosemirwa kwa nikimunango ibwatani baramune ekikosi kya maboko nanene ekyo kigosirwa mune county ya Nyamira kubwatagara mune bengi ya KCB bunenjere yemo yo kugenda na kwenyorera obumanyi gore ekikosi kiga abasaya ne be miaka koru miaka 18 mpaka miaka 34 na ubanjire gukora interview ye watu waleke bande nechisemi cha primary ose secondary ndoche abana mbya bachire na banga ase goikerana okogani koito na ndeto abaganiria mai kurenganamo na Nixon Ayora oyule ndine kurwa serikali ya county ya Nyamira nigo anene asokorikiwa kwa abasaye abali gati emyaka 15 gwike emyaka 34 ili kwibwatana muri kisikuri kiga cyo Burundi me county ya Nyamira nigahereire obwaita bororo bwabasaba gakwenyorera nigetambiko kurenganamo no mwarimu munene w'eskuru yiga emanyakanita muna Litongo Vocational Training Center eyogotoka imiye wadiga ya Gesima anyadeko bagakokerana kubulia abibuli gusegeta abana babo kwibwatana muri kikosi kigere kwenyorera obumanyi ubura bakonye asa matukagocha chikosi echiga chigosirio obosari esengencho abanafunzi bagochaga iga bababisi kero bagosoma na bagosoka isiko gari banyorire gasi abo bagokora bono buna bono na igwa bagambi Gesima iga bakolalamika ngaba ubuibi bwabeira obonge bwa matoke buna barete tabane skuru gaiga umugambi na chaga ntebinga squeeze ubuibi nonye no bwechingo kombo pungwete abaiboli bari isiko gari mutarareta abana koranchereta abana basomigu yakogera ntumaete ubuiseru mbole chinyumba serikali kayanchire ko bakonya tikamureta abana basome abaigani gati abahorokigwa ubaikiranira ase skuru yiga nane bagendete kwenyorera ubumanyi ubaiga na kogenderera koba bakwegokeria na gusigeta abasebande kwibwatana muri kikosi echiga sai niko nafanya kazi online from the skill I've gained in this school kasi sidhani kaningeweza achana na madawa za kulevya azisaidia kitu ni kuja hapa hivi gain skill hata kani kuunda magari unda gari upate pesa yako tu safi hapa hivi tunapata knowledge and skill ambayo inatusaidia for me na nachukua ICT na beauty and mimi naona like nikitoka huko nje nitagain sana na itanisaidia for those who are idle me nawaomba tu akuje huko because like tunasupportiwa with our government Nyamira County KCB na tu sponsor na tulipia school fees gingo ripote getasini kyo wanjete kya Getembe kuriga sinseme chigache Litongo award ne ya Gesima ibungane abo gitutu wa masabe county Nyamira inche ngoro ko Polycarp okara bia muno muri kito Polycarp okara ha sorobotiro sorobotiro monchumo ile atanyoro mutimo komo ke kurende seliboli chikura rero nigo tukurigereria henko yoboigo ya World Cup ejegendete hase enseli ya Amerika kurengana nekimina na genko ya World Cup mogosori kyobekire chigori chinyinge na no yonseki kurengana nekimina na genko ya World Cup mogosori kyobekire chigori chinyinge na no yonseki sangamo na inche birengeri bya wetira ase namba yesimi asogotoma ujumbenke 0716 11 77 Getembe TV Facebook na boigo YouTube sangamo na inche wetira ebirengeri bya ase namba yesimi ya 0716 11 77 Getembe TV Facebook na boigo YouTube utokwirana insome ebirengeri bya hase nchira yo wikira
Kesho ya kila mtu huanzia mahali fulani. Wakati mwingine inaanzia hapa. Pesa zinapoanza kusonga, ufanisi hufuata. Kuanzia biashara moja hadi nyingine, ndoto zikichukua mkondo wake katika juhudi za kila siku. Kupitia kizazi kinachoona fursa pale wengine wanapoona hatari, wanatengeza utajiri kwa njia ambazo hazijawahi kuonekana. Kupitia watu wanaoleta maendeleo, wakiweka misingi ya leo huku wakihakikisha usalama wa kesho. Kugeuza malengo kwa urithi wa kudumu na maono kwa ufanisi wa kesho. Haijalishi umbali wala muda, ufanisi daima hupata njia ya kurudi nyumbani. Ufanisi unapotembea huwainua wote waliopo njiani. Mwalimu National, prosperity for all, forever. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka miyomo cy'obusongo nkonya bale ebintu bunabono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'engano amavuta y'icingeni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company lya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company lya MRM ayo ali ayechi size ao nabego ni chirangi ao nkonya bale Black Sheet egati ibintu binde binge inyura nka mbabwatobokoreri obuya bunabono uyabo bosombi gose transportation mbabwatobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolera ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyerange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchobosongo bakere simgwetera seti namba chabo 0111 161 500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kila nafsi na ita okwa kwaraliwe kwa William Onyari Samoita nigwali omugaka Omeri Mora Onyari abana bayenga mona Gladys, Jacqueline, Innocent, Melen, Evans, Declas na Edina nigwali mumurumu abo Nyanga nyagusira Wirayo nyagusira Kimonge nyagusira Omoyo nyagusira Mukeira Obonyo nyagusira Teresia na Nyanchama Mokoyoye Joseph Ombutora, Mabeya Ombutora, Andrew Ombutora, Tom Ombutora, Barare, Nyagusira Obuocha, Nyagusira Mayore, Nyagusira Samuel, Koreta na Consolata. Abayisemoke ngamona Nyagusira Sirman nabande. Abana baye nabayigubaye ngamona Nyanga gose bali bakorukwa Nyanga, bali bakorukwa Orayo, babo Kimonge, babo Omoyo, babo Mukeira, babo Barare, babo Teresia, babo Ombutora, babo Obuocha na babo Mayore. Bamwabo babo Sirman nkolera uchase Nyagusira Thomas Nyachoti na Nyagusira Marisera, Nyagusira Onduso na Nyagusira Salome, Nyagusira Nyapara na Mogotu, Kenyata na Marisera, Nyagusira Baningo na Nyagusira Nyangige, Onundu na Josephine, Isabiara Guchase Andrew Nyabuto, Kenneth Onduso, James, Winnie, Doris na Sylvia. Nsemo ya Machuchu na William nigo umubere oye urusiwa enkendu ya Kristo Marian chidariki ibere litko liya Alhamisi rero umutinyo gatana kabiro mwakoyo emisa yakolekana ase kanisa ya St. Denis Bobaracho Catholic na nigo arasaberwe na koyenigwa litko liya Ankyo Ijumaa chidariki isato umutinyo gatana kabiro mwakoyo
2026 asenka yaye gutuka Nyamaruma village guse welcome ali achinsemo cyobaracho nyari bali chachime county ya Kisii kurwachi studio cha Gatembe television na Gatembe FM yoto atumira ngora na magombo nyasaye abale michiga kechi chobo kendu obonene tulikotoka mavumbini. Karibu na inde omwancho morigeria gochaka boigo ekiunganigo tugochaka neri bore ase korengana monae kubwatikana n'enkoyo ya World Cup yegendrete korengana n'ekeminano g'enkoyo ya World Cup mogosiriki obekire chigoli chinyinge na noyo nseki sanga monanji wetera se namba yesibi ya 0716 111177 korengana mon ekeminano g'enkoyo ya World Cup mogosiriki obekire chigoli chinyinge na noyo nseki sanga monanji wetera se ujumbe nkego se SMS ase namba ya 0716 111177 Gatembe TV, Facebook na boigo YouTube. Abarahibe birengo mono bali bage siasa basabire gutwara maskani dali barabuka kurende gochiasa bakichukura asibigo baboliwe kubeko murembe asemeyega okwana somoyega bwa matanga ime ya Kenya yolengo mo county commissioner ase county ya Trans Nzoia Gideon Nyaginya iricha ni gatebruna uranita yobwateli bagali okoli gichikura chinsemo gete utatigo mwake kura obwato bubi yagini go boiga gikere bikoro bya bongaiga ase chibura buru chabere chigo kolekana asemeyega ya matanga okwana boigo niga kwanira mangana rengete municipality oyo Gembo yagi asate rubuna omugabana omutangani be county ya Kisii umuskece misungwae iga begeto musingi homoronge kwa gache county ya Kisii wekera hebirenge binene wanjirelia konde wensi gutayo olikitugiri pati kopi roboti rwa senjira yo wekera wetera no kurobekana kwanya ko bago kwenekirwa ime yo mu Kibugo Gembo igoro yo gotaye gwa kibesa kwe municipality yo mu Kibugo Gembo nigo abarayikuba sikinseme cyubanya ariko bakubikiriye kuri ekyo nagoteba buna wika umukiyinya kuboko kwa gukibesa asengeje no ruringo musingi korukare Ogembo eko gusiro antomba gozangerira besa kuri Ogembo batoyete kerekisi zero ongwaya totigerete milioni 100 ongwaya totigera milioni 200 chenya gitari tinga kibanya to bakurobekana nigo banya to bakurwa amahuko gokiasi kinsemo tenena kiri cyoborendi elyo kwenekianga egento bakora ingere inse yeri chiko na inde mari guchikubona ko bakubuna ichiko ne lyonsi asogo tasangere libangeyo egento twakora twarura marube gochio base sub county office ne office ya manager ya municipality ase DCC na reto amoire twachiro speed twabaire intelligence twabaire PCIO twabaire yago tebanga gochoga to Ogembo paka batoire kibese West akore biashara Ogembo no ni chimbeba to basa kwa nyoro moto tegero osibwao na negereza amagenda chiro bune yage ege tuki igere nene no Ogembo ne reta oni nene yatakere gotware chiro moto onte chiro yaga chiroro bono to kunganya korwa to gende to chikonerie binte chira bangina bono to gosabagabana ndu atokorera magendo services totagete ndu totagete bitina we need services oyo kabeire mu county commissioner we county ya Trans Nzoia Gideon Nyaginya oyo lenga sensemo ya transitional authority omwaka 2013 ekero devolution ya regocha nigo akweresera buna kinga kiechumba abegetemero biliyaro no mugaba no mutangana we county ya Kisii James Omaribungwae igo yogo chikwagacha municipality yo mu Kibugo Gembo ekero tuwaringi no mugakungwae tukameke proposal yo kuchaka Ogembo municipal board muisori gachaka nikakweresera nga kibese njana ko bachiko bekwa asogo chikokinya mu Kibugo Gembo muno mu cyoyo mo obo accept municipality kunywa ko bachikwagacha account ya Kisii akitugo sabayiga magoso tayo twakorera tumugaba n'ururobyo bamachoge kaba machoge kibese cyose bodi area egase pare kwa ramba wa kredi chikura amariyo bobika gayiga bamachoge ma wa kredi chikura
Otoko kwa kirambu ya kwara setimba rechine no ichwari kuri mabutuko lakini gakibeko moramu. Ogukumya kwa yankurianga aibanya tkoba kubeka aho bene tanya ko bagawikiranirwa genta atebire kyabeire eliansali nene asamagendero ye county ya Kisii. Tukayike county area egatwara umusingi umwe. Bwana yaikiye ekerongwa ya aruro orega kogera hoti singi tatu ko bumwenge. Neta kire ngatinye gitari bune ga ya roseti we yetu aramaliobo. Dialysis machine ekoligas. Oboene tigatoteba ni oboene nyagitari yetibure ya kabiri. Abanyibo igo nigo batebire muna eira yabo yo gucikirania ugutakane bango na sengenjo ensemo ye municipality ya Umuchibuogembo nigo eire enoti ase chipesa kitakeri konyara ko bachiko bekwa ao asugo kichugokinia ensemo ensemo no bututukano bondo bonge uno gutaba we account ye municipality yo Umuchibuogembo. Ogembo ne municipal na Kisii ile room ya 3 Ogembo kaiwe siri amangana antagetaikire simba bwarati jine chibesa chibekira nerichiko aindo ndo bwese okoleka nawo obuta kusandele revenue oyo omurata beke biranya Wano kungusana nuko iga nigo korengete kunyara kwa koleta machibu age siasa nsemo no gutaikira ni kwa magendero gucyasa abananchi bari bakora ubuntu lya sumu Chibuogembo. Simba yotu wa mwanchete noini gondo mwanchete lakini tato begeti kwa abantu ba magendero Ogembo chusi gotu etatu anyorete municipality ebekere siro iyo twanda manete tokoboli nikeko erango chonga toli ngori batereka tembe kurwa sumu Chibuogembo machoge chache county ya Kisii Maritana nche Gilbert Kobi. Yemuno muligito Gilbert Kobi ha sorobotiro abaroki gwa begrasi 12 beskuru ya baisike ya utumishi academy gerigirime ye county ya Nakuru ni gobairane skuru itskuru ya rero yemagaga ya skuru yugosie kwa sigika kyomo tyenyo yo mukubatikana no gwatika ko muliro ase nyomba yo buraro yurireta abaroki gwa bata 15 mo bosiria magima abo abaroki gwa boni gobairanire litkelimo magega ya abaroki gwa ndi batano batatu boserwa na momocho 15 nomo yogoiti. Nimenunua kila kitu, ni kama ninaingia form 1 fresh. Nimenunua uniform yote, viatu yote, kila kitu, bed sheets, blanketi, everything. Nimenunua kila kitu. Haikuwa rahisi kwa wazazi ambao pia hawakuwa wanajiweza. Mikakati ya kwanza tumeweka is counseling. There is nothing that goes ahead of counseling. Every child, every parent is attended to. On Tuesday, by the way, they were here to attend to the teachers. During the August holiday, we are prepared to continue with the construction of the new block of the dormitories that is in place, and even renovate the old dormitory that had a fire tragedy. Robert Waborosi begetange kireli korwensemo ya Naivasha na Ruko etapomete Nyamira Kisumu goi Kamaraba nigo chaka ritukulia rero orobiro yo nigo rachi korobyo bosombi ase kinsemo cyonse asebego orachi gotinya bokarali we sekta yo botali. Narok is going to become a city. There is so much cargo that is going to be moving from Kisumu through Narok to Nairobi. That is a major thing that the Kenya Railways have to consider. We are all looking forward to seeing that this project is a success, and we also really ask our people to support this project because the project will be crossing the county. We know there will be extraction of raw materials, the supply of the same, and consultancies and all other aspects. And we want to make our commitment, or to reaffirm our commitment to the Kenya Railways and all the other stakeholders that as a county government and the people of Narok, we are going to be very supportive and collaborative in all aspects. And one of the main stations here is we are going to have a machinery yard
What I mean is we shall have passenger services and also freight or cargo trains moving through this line. What kind of business are we going to do? We have identified some economic zones or some economic hubs in Narok. And the county is developing theirs as well. But importantly, Narok. Nsi ya Kenya nigo yabekire se yoko iwana ni nsi ya Italy. Asoko tinge bokarali we sekta yobolende haiga emergency. Bwana chinge kimirana nabo watani wabu mu waziri wobolende bemeke Kipchumba Murkomen. Igateruna chinse chibere nigo chabere no bwa moto buje hegento bono ira chigosegeta hoko bwatira noko. Since we established our diplomatic relations in 1964 and we formalized the cooperation agreements in 1985, which were based on technical and economic development cooperation areas. And I must say that this very strong relationship is reflected not just in words, but real tangible results that have emanated in various sectors, and particularly in the security sector, both defense and internal security, including areas of migration. And, so you have captured really generally some of the areas we work together. Today we are here to build on the momentum created by the state visit of His Excellency, the President of the Republic of Kenya, to Italy in March 2023, where the two governments affirmed our resolve to strengthen cooperation across strategic sectors, including security, migration, trade, investment, and development. At the same time, there was a memorandum that was signed between the Carabinieri of the Italian Republic and the National Police Service. Such agreement was signed between Honorable Edmondo Sirielli and PS Korir Singoe, and that has really enhanced our structured engagement, capacity building, exchange programs that have strengthened our operational capability as the National Police Service. Na gwikiraga bumanchumo rigirira no gwikira mwelio wa mangana maya ye kiunga chinsa ibere chiabo no butiko kolende chikoraga chinsenya ningirane kumanya sinchira yo gwikira no kolenda seribo liri litikolia lero igo twalengete hamangana lengete enkoyo ya World Cup lena se kolengana nikiminano genkoyo ya World Cup magoseli kyobekire chigoli chinyinge na no yonseki baraga bagendete kubwatu kibirangeli byabo hakoro kunere cha Radio Mangi agote na Lionel Messi inse na Argentina oyakoroko mongare korwa igare mogosero beire gakobeka chigoli chinyinge akote bona nchere muduko mogonera koroku chenifanyera korwa dera 5 Nairobi agote una mogosero bekire chigoli chinyinge Messi na Kylian Mbappe oyo Messi akorwa ense ya Argentina na Kylian Mbappe korwa ense ya France yakoroku nere Esther Mukira korwa ikoba agote buna Messi nero bekire chigoli chinyinge mwancho murigereria gedera kubwatike birangeli bya kolende chikoraga chinsenye nto chikomanya buna mogoseli kyo yiga obekire chigoli chinyinge literane Cyrus Nyakunde asense muyimenyererio ni galenge Wilson Makoli mayechi kamera igalenge Wilfred Matundura yone kichibichana muri yago chira senchira yo boikirano igalenge DJ Arsenal gosabire utwarubo ligereri borubu ya kolende toskale asinginche ngambo ya getembe ngoso erembeo Magaka ninjo ninjo getembe ninjo dorome mangana man bangina ninjo ekyo ne kyanya gontuga nyamutuke bande kyateneniri amato gesoni umungino nyagontuga nere nyole nere ukagire koba onyata bagitutu akora tabwata bamurera bona akita akali umuswati akaleta chombe nero likolizirende bagatanga yaya ekyo ne kyanya gontuga nyamutuke banda kyateneniri amato gesoni ora ali bunangoge nabo igine nkwane bwatege nabagitutu
n'omong'ina oyo rende nyagontuga nero bolitaba getutu bono Magaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana mazi, bangina ninjo. Anga yakira omuntu nigiye gucakira segete cinga kicinde nabo ogucakira aiga kibesa ekaro cyacakire kubaganwa okogenderera nigo gukubwatia gucakira egyasaleka mu gucia sekende cindoto nigo cikoira umuryoye hasumukya okirarituko wetera aseke kuri kiriege korari bagacinga kyabande bakorora emicando nigo bawe kumbulira obunda wetera se cinjira kitanya kororekana wetera abantu abo bakoreta amagendero aso kubeka cingiye kero cekerero nanene kwenekya oburindi bu ankyo koreta amunchiro na kuira omwando bwe egika na wetera cindoto aso bwa ankyo tuichanira obwale gose cingaki okwegendererya kera ebiro nigogo konyora enchira yukoira nanka na obunchiro bwo ekero bugotara nigo bukubainura bonsi abo bale inchira Mwalimu National prosperity for all forever. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka imiyo mu cy'obusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'ingano amavuta y'icingeni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM ayo ari ayichi size ao nabego ni chirangi ao nkonya bale black sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbamwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbamwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agerera rero bwikumbolera ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex iyo erange namagacho Safaricom wigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yo mu cyobosongo bakere simgwe transit number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.